akciji Perišić. Tako je! Tako je! Konačno! Evo pogotka! Manje od 2 minute igre u nastavku i Hrvatska konačno zabija! Ajmo! I Vlašić, gol! 1:0 vodi Hrvatska! Maršal nemoćan, Hrvatska vodi! I Kovačić daje za Modrića, Modrić, gol! Luka Modrić, 2:1 za hrvatsku reprezentaciju! Kakav udarac Luke Modrića! Kakav gol čina kapetana! Modrić na prvu vraticu i gol! Pogodak Perišić, 3:1 vodi hrvatska reprezentacija, 77. minuta. Ali evo ga! Pa je li moguće? Modrić i gol! Pokazuje Čakir da je dobio signal. U sredinu traži Budimir loptu, Oršić, gol! Marijan Pašalić!